Yo, it's your boy Otsi. Nhleli endlavini. Episode yethu yokuqala lena. Sibiwola show. So nhleli nabafowethu anibazi ngabaphi bazozazisa bona. So anikezele kubo. Yeah. Ayasibonga uTikTok. Ngisemthi endlavini. Umfaka amanzini. I'm a trapster, hip hop, like Indians are everything. I'm an artist. Yeah. But in Yamani, my brother, is a King Master, but this is the same. Tell what was. Yeah. King Master. Over to you. Come around King Master in La Vini. So emkhombeni ngihlala kwilali yami kuKwantanzi. Yeah, that's me. Okay. Nizindlavini ne? Yeah. Holy gang. Okay. Yazi ekhuleni kwami ngikhule kusithiwa khona indlavini ababantu babenxiba isithuba yayikona ne. So what do you mean xa nisithi nizindlavini? Because indlavini was indlavini ne. Ayiphathi zagweba, iphathi umkhonto. Yeah, like ngisikakhulu nanemikhonto yabona like ikhona iculo lendlavini endandilithanda. Ake ngiyilo that's it. Yabona ke kwakuzindlavini why mina nisithi nizindlavini? Okay, dog. Like indlavini
mandithi thina sicula hip hop but mandithi uqala kwethu yabo saqala iziba sibonela kwi brothers zomjita ezicula hip hop yabo so nathi sathi no masitry the way sayitry but ixesha lihamba saboma no cause saqala sizi KOTs. Okay. Then you saboma no man liweke igama must try something ezo dibanisa roots yethu yabo like sikhule ngendlavini mos yabo like simamela abantu tata bethu bephathe zantonga yabo becula ngazo nangezawo ezancula zakhona ezawo ezihlabayo becula ngazo sathi sayiba no man njama sicula le sisiboniswa kakhulu ngumculo waphesheya masidibanise le way zoyi-2 siye phambili because like content yawo like sininzi like dala kusenziwe ezi-1 so sibona thina masiyenze some diffusion ethile simixe i-culture yethu nomculo lo waphesheya. Okay. Abanye bayayazi ingoma ethi ndijimile. La ngoma leya ichaza ukuthini sikakhulu yawo. Okay, great. Kancane mthatha. King Master. Kunengoma esingene ngayo ethi sisindlavini. Ka sichazele ngalangoma ize nabantu phakathi kwenobabeni. I know anosuke nobabeni ecinga into efanayo nethi masipanisele way izawuba grand. Le ngoma icingwe ngubani? Omnye wayiva njani? Khange niphikisane? No, Buddha. Le ngoma ithi Ndlavini isuka kwiboy yam SMG weza ne-idea ethi boy I have this idea then wathi pull up estudio na pull up then wangimamelisa I have this idea indlela vela esiqhela ukwenza ngayo ke leyo ke yabo most of the time athi ndoda pull up na-idea okanye pull up ndine-idea nayo then sisebenze leyo so yasuka ku-SMG yona le idea then sahlanganisa esibase izindlavini saqomba no le uze la idea indlavini so nathi sizindlavini then why not basa Okay. Music niuqale ngonyaka oyi-1 Straight just we-2. Explain bro, explain. Asazi into thini. Okay. Ndikhumbula kahle ntwana safunda dance primary yabo mhlawumbe seqala we. Yeah. Saqala sirecorda ngefoni I think ngo-2013 I was recording ngefoni then ngo-2014 sangena studio sapheka sakhupha i-track so bayi-2. Sure. Buddha uyakhumbula ngosazanto zakudala uqonda udlala ispeaker ngapha ifoni ngapha uqonda okay ispeaker siyakhala then nansi ifoni so sasenza lawe saya sisiya then ifa ndikhumbula kahle ngo-2018 2017 sasifunda ugrade level so-2 sasihlele eklasini kanje then savele nje like sanento ethi sacula then inika lam SMG ubona uba ano dota singaya kude ngalento esiyenzayo singabude ngalento esiyenzayo masike sithi nazi umuntu onestudio owasekabekwani but ngunice Okay. so ndiyamazi singaya pha uye akhona manje into endiwazini endiwalandelayo arekhoda phaya so sathi ke ngokuthina saqomba okay no and ngina muntu wayenomfutho ndangayibelieve ngalonto leyo to be honest ndangayibelieve nanto yandenza ngabelieve but no we can do this though we can do this because when you want to find pressure let's go to studio sometimes afike eqomba yohandi nqina namhlanje but yena enze show yena iviva yami uyangichiya Ewawulezi bra. Okay. Asha yasibetha na. Anilingane mos. Injalo nje. Yeah. Bana mdala. Sibonela Because naxa ndinjonga ndibona amawele mna yabona. Kodwa nje family yazibonela nje nawe. Obuqinileyo ubuso bebuso Kumfaka amanzini ne? obvious idlavile ufaka amanzini. Okay. Niyabona bafethu? Yethu. Ukusuka usiya emqashweni kuba usondelela isikolo
nokuvana nezi-friends nihlala emakhaya into efanayo, nokuba i-crew njengani into efanayo. Kuhamba kwame nixabane. And xa niyi-crew uba khona umngane wasecaleni, so laa mngani uyakwazi ukuthetha no-King Master, abuye azothetha nomfo kaManzini, so azama ukuxabanisa. Into ezinjalo mnahlangabezana nazo. Hey nje izinto ezikhona ezodoka isikakhulu mandingatsho ndithi xa uli-artist or ukwi-industry entertainment izinto efanele uzilindele ezo, because if like njengeke uzinto ibona kodwa izinto ezinjalo, to be honest, zizinto esizibonileyo esisasifundileyo uba zizinto ezenzakayo. I can say andikayazi uba siyenze kanjalo nto, but ukubambisana kwam naye since siyazi uba we are doing this bro, enye into esecaleni asiyinaki, we are just doing this. So sifocus kulento ezisemacaleni izinto sizithi nje sizobule kancinci ugqiba siyazazi nje ukuba sifocusa kulento ezenzayo. Awe, yeah. Daniva with it, Daniva. Ikhona itrack eningasipayo? Yeah. Kaskai. Asihlalele. So, Yeah. Yeah, but very good. Yeah. Okay, you can switch your mic off, please. Popular, me, but she got a soul that you said, they don't
So bafethu yeah mna ngoma yenu Dama nje. wonke umuntu xa isenza something ne Yeah. uyenza kuba efuna ukuzuza Yeah. injongo zenu zithini njengoba nisenza le way Je. Kahle yona nje. Umculo. Uyabiza umculo. yeah Uyabiza umculo. Like singene u-industry yomculo singayazi ba like khona imali and stuff or like singene sibonisiwe ngo Lil Wayne wa Eminem yeah zawe zabo so nathi so no we have to go masenze le way but ixesha lithe ukuba liyahamba sama no like inemali umculo kakhulu so umculo bese udropa mahala like si dropa ko data file hosting data yes yabo but now sabona no batya YouTube khona o Spotify bakhona so kwenziwa njani ukuze ufikelela kwezo ndawo so nasafuna nomshini bano zikhona indawo like into njengo DistroKid yabo i-platform ezinjalo so ubhatala yena akufakela ku-uploadela umculo then ngoku i-streams like xa kukhula numbers nemali iyangena ebank yabo so sisebenza kanjalo okwangoku ifame like nemali sefa nje uba like because I know smartphones now YouTube every smartphone so YouTube just man nimsendele umuntu ofuna ingoma yami ngimnike link ka YouTube yabo kulapho ke I know ba ndizofumana something at the end so okay uSamro uKorisa ni safe ne uSamro besalinde into njengecode yabo but ke kuthiwa ufuna ukufone yabo phone stuff so but besingabikho grand kwicala lakhe okwangoku nje lesacela ukuba sifake music online so that abantu bafike bawumamela phaa kungena imali okay but naye ke uSamro noRisa izinto ezifuna ngamandla kwangoku so siphezu kwazo kahle okay King Master Yeah. ngokwenza music nihloseni For me, for us, umculo subone ngendlela ezihlukeneyo subone umculo ba umzekelo umculo njengoba ndithanda umculo ne uyakwazi umculo ukuhilisha through music uyakwazi ukuthi imali through music so like lento ndiyayithanda yabo and I know how to do it abo so nengabona ba no ayikho into ongayenza ngaphandle ongokuyenza through music so nengabona ba no you know music is everything so emithu ngoku ukubana like senze into esiyaziyo iqhubeka phambili and nathi emaphokothweni yasingenisela and we create big moves we create izinto like italent sibonise sikhulisa italent music indawo esisuka kuyo so okay that's it okay akondithene so inhloso yenu kukuhamba kunehambe nidibane nobani nisebenze nobani okay ngizoqala kuwena for amanzini ubani ngena sebenza nabo okay nje mandithi okwangoku sisasebenze nama-artist around apha esikisiki nezistudio ezi-around apha esikisiki yabo but ke sikhona esisipana kuso ngoku yabo Pure Imagination Records yeah but back then like basisipane no Bright yabo sipane namajito like okhona amajito akuthiwa Easy on Sounds ne-Daydreamers Empire ne-Stanners esaqala kuso nje ukucula saqala phamos ukhupha something different sibona no we can do this yeah saqala Stanners
shout out to Tamunda ngoba sinikeza chance, no Brightman Kanyamba, no Kasikai, like his producers esisebenze nazo sikakhulu ezo. When it comes to artist, yo baninzi kakhulu uyabona. Baninzi Army, Onami, see like baninzi Kasikai RSA, yo baninzi kakhulu. Abantu engiqhele usebenza nabo it's Kasi Guy, I say opinda producer. I think most of pieces is better nguye. Brighty, producer wami Brightman. Yeah. Tamunda ngoku apho ngaqala khona ngokurecord into enoko yabo nequality yakhe Tamunda. Shout out to Tamunda. Is yon sounds Yo, too much. But I think like abantu safuna besisipane nabo kakhulu. Oh, okay. Sorry. There's a guy as a ngakombene abayibiza ukhaya. Niyamazi lamjita. Too much. Yo, the dog way back. Like uqala Pokemon 2 ukusebenza naye kakhulu. Sakala kwenye visuals esaqala ngaze kuthiwa yonke into. Kulapho ngishikala ngisabona no. Yeah, he's good because we spana namajito kambe. Khona umjito lapha ngaphandle. Lapha eSouth Africa kuthiwa ukambe. Kuthiwa King Joseph here. One Megustar Petan. Okay. Yeah, Megustar brand Megustar wabaqala bonke. So yeah, sadibana ipha umjito no. Some of them shy span, but yena besimazi njenge-artist yabo. Besingamazi ba like uyayenza le way. But yena wasispanile naye, wasifotela ichiza. Wasifotela umsebenzi lo, wazophuma nge-16. But yeah, ichiza sephumile. Yeah, liphumile ichiza lafumaneka pha ku-YouTube likhona. Ngizawusesha nje xa ngifuna. Xa ufuna nje uzothi SMG and Kasikai RSA ichiza izofumaneka okanye usearche i-channel yethu i-Perfect Image Media. Okay. Asichaze ngoKhayi. uKhayi maze through SMG. Yeah. So abantu abaninzi ndibazi through SMG. Ndandimane ndimbona kuma-events. Lo perform qoba umjide namole perform abathandimazi but ngokuya ixesha lihamba ngokuya besebenza no-SMG ngibona no lo mjide uyakwazi nokushuta like i-visuals and uyayenza so noqomba okay no yabo so umuntu omjide naye ndimazi kanjani ngomsebenzi wakhe ndibonayo. Okay, so ukhona umsebenzi kaKhayili oke wavela TV. Yeah. Bese sathetha ngoKasigai producer ke. Yeah, ikhona iway like i-video bayenzayo. Ethi lusiki angathi lusiki round yami. Yeah. Okay. But yakavela ku-channel lo video. Okay. Umsebenzi wabo umsebenzi kaKhayili because wafotwa ngokwengoma yakhe official show Kasigai. Yeah. So ingoma bayenzele lusikisi straight. Video bayenzele lusikisi. Basebenzisa i-cameras ezasebenzisa everything entertainment is bro. It's a cooler bro, too much. Step by step. Going there. Okay. Yeah. Ngubani i-artist nje eyokuqala enihalele ukusebenza nayo engathi i-artist famous eyaziwayo. You know, since game again, musician, so they tula hip hop, they tula piano, they tula R&B.
so bayi-2 senza kanjalo Okay. sizodlala ezininqasa ngalondlela yabo. So we in terms of hip hop Xhosa trappers and for now like endawo lokusebenza ngazo xa sele yabo kwexesha lihamba bakhona Bravo le Rocks, bakhona Holy Alpha, bakhona Good Legend, bakhona Salty, Jano, Flash Ungubani, Central zonke. Then when it comes to piano, khona bengisebenza naye Nkosazana Daughter, so Septril, Youngstana, so ngabantu life yami ngihlala ngiqonda ba yabo. Okay. Yeah. When it comes to Xhosa trap, I'm to do see page one, but when it comes to the artist is all like man it we hip hop tinga jonga like Casper. Yes. Casper your best more faster because yeah uzosinika la kudla. Okay. Kuna call endifuna ukuyenza eyomnye wobhuti olapha esikisiki kabe basemsebenzini emini andazi noba uzofumaneka na uthi sibenzele i-video call singamenzela i-call straight. Okay, ake sijonga uzoyibamba na. So ifaka ibambi izoba libhadi lethu. So akayibambi bafethu. I'm sure busy espan isengenzeka kuyele ukuthi andazi ixesha liphelile asena xesha. Kwindawo endihlala kuyo abahlali baniphethe njani? Yoje. Support ephaya engapha ukuqonda. Because sisathi sisaqala mase ukwenza le way yalomculo. Saboma no. Into zidinga kwa masiphume outside ebahlalini bayibone way yethu senza abano senza lento. Yeah. So sithe xa siphuma ngoba saphuma saqala eKalawa senza event. Okay. Something like event yo basikhombisa support abahlali. Okay, iKalawa ikwindawo yenu noba indawo engaphandle kusikisiki. No iKalawa tavern tavern around yabopha iselalini ilapha esikisiki. Okay. So indawo esikhulele kuyo kahle when it comes to entertainment naphayilani nabanye abantu babamano bangasibhuka senze something or basicela sifike ngalondo banayo sifike senze something. Yeah. Okay. Kahle ngaso yena nje i-entertainment ikhulile sikhulisile yabo endaweni nabantu abaninzi babeliever and basixhasa. Siyabulela kakhulu ngalonto abahlali. Awe. So indawo eniperforme kuzo kuphi naphi kanibalele nje. Sesisuka eLambasi nayo kwindawo epha under eNkonsimbini Kalawa eNkonsimbini hall Polani taveni nasePhila taveni. Sesisuka nase college ko Mr. Mrs. nakuQueen Mapondo. Kahle zininzi ndawo sizihambile lapha esikisiki yabo. Then someone must afford ukuphuma siye Flagstaff. Yabo safike Flagstaff awuthanda ndawo sikuwa bele. Libele but iwapha Flagstaff yabo. Etutumene. Yeah, but sake saphuma sana sePSG. Saye PSG khona event ezayikhona pha 2 times. Khona enye heritage kukhona uBerita kuyo. Then kube khona nenye ezithanda kwenza omnye umjede ekuthiwa uMaving but akasekho ngoku.
RIP to the guy. Yeah, so no and abazela pie like Ugula ways it was along the coast. Events are called because they were part along the coast. Okay. So that's when it's busy. Say supplement nje kancane because sisazama. Awungasipa enye ngoma yenu futhi. Okay. Ungasiphi le ngoma. Because pressure yasibetha. Time is money. Eyiphi ingoma yenu iqonba yabona le sayenza. Asifuna ukuphumelela sosiphanisa le ngoma. Ibe impumelelo ukuthi eyiphi lo ngoma. Yo. Okay. Kuyabonakala ba umdala ngombi. Uke watsho ne. Yeah, zininzi because sinomsebenzi lo. Okay. I-mic yakho isasipana ne? Yeah. Sure. Ndim lo sondele kuyo. Ezininzi zona nje. Ayoqala kumsebenzi lo eyamjita. Wena nje like sizindlavini but sometimes iyakwazi basebenze yedwa umjita namsipane lodwa but sikwazi basisipane swethu and khona ne project esoyikhupha nomjita as you hooligan gang indlavini athi ngoku ingoma esisifunayo like no esizibona no ezi we can make it nazo kumsebenzi lo lichiza dijimile lebe sike sayidlala lapha sayiperform so i3 Yeah, zininzi kakhulu. Ufuna you-1. For me, for yena yedwa umsebenzi loyo. Okay. Njena nendlavini ne? Straight. I know SMG. I know King Master. So, xa nifuna King Master eze kwishow ngizawubiza yena yedwa azothetha ngaye. So disathetha ngendlavini straight. Umsebenzi lo representa yena represente mna. Okay. Represente indlavini. Undijimile is my song but yakhe naye cause ukhona kuye yabo. Okay. It's like ukhona mandithona nje disebenze kwi-iphindi ndindodwa yabo then ndakhupha ingoma ndafishalisa umshita yabo saqala soyithu. Okay. Then naye usebenza phezulu yakhe naye wanfishalisa umsebenzi lona but umsebenzi lona ngowethu yabo then undijimile ngowethu. Yeah. I hope you are banza ukuthini yabo. Yeah. Mandithi akanibhatalanga umshita yabo nama ndimbhatalanga siyasebenzisana sobayithu yabo. Wena masike siphumelele sochuza ingoma kwezi baye kusethi if blood sifumana chance remix ingoma kwezi yabo. Okay. Why mandithi flash ufuna like sisendele flash ingoma uba no we can do something apha masama flash kwanye sisendele lo ngoma yabo. Okay. uMC Kina ngapha uthi akana data enough for a video call. Sure. Because I don't have any time for ukumfonela na ukubhuti mthoko ebuyela so make sive kuye ukuthi bhuti mthoko njani Jabana kuhle buthi sikwi show so ndikuqukile ndihleli nabafowethu ababini so ndifuna ubanikeze amagama enkuthazo nango King Master ngapha uSMG. So ndifuna ubanikeze amagama enkuthazo ingathi umdala nonke kule industry. So ndifuna ukuthethe nabo noba yi 20 seconds kuphela. Kuhle bona yami kunjani wona? Hayi ngiyafika bafowethu ezba ebekhanzile kulethu manje ngubani igama lokuyoza. Yeah. Okay. Yes. Ndikuyo le industry but ndiyakakhulu kuyicala this. As the artist I think the artist alixhomelelanga ekutheni mali
career A1 or we goal A1. So how do you artist you who are flexible with the internet? Yeah. As you understand of what you're trying to we industry on so lingaziwa ngobani kwi-industry enkulu kanti uyakwalifya apitala lebumbo uyakwazi ukwalifya kwicala le-acting so and no we-artist ukwalifya kuyo into wakhe Boy. Yeah. So Ubona ngimamela. Yebo la kwicala lami because kunokukhipha khona. Okay, but indlu esikuyo i-empty and ingathi inkulu naso iyo le ine-echo. Yeah, but I can't actually to my long under industry, you know, artist. Njengoba uqala ke leso ngiyola entertainment izama ukupasa okanye izama ukubhensa amatalente alinawo nemisebenzi eniyenzayo as ama-artist all over inqubo. Ngisekhona bafowethu. Wathi simamela. So ngizoba ke ngoku eceleni mfowethu ukuthi ngale kule show ayizoqala ku only sisazoqhubeka siqale even kuma-TV channels ukuthi abanayo indlela ukuthi basidale le show. So just imagine ukuthi wena as kuyile artist oyiyo so mhlawumbe ishow yakho iyadlalwa apho kudlalwa khona usenza le plan yenye yezinto ezizokwenza more as i-artist elikhona. Boy. So ngifuna ukuthi bafowethu ningatyhafi ningagibani uqhubeke nencenge wenzile industry and industry esikuyo very right but idinga ukuthi umuntu nomuntu abekezele and ayazi ijeni yakhe ukuthi irole engidlalayo as i-artist apha ngifuna ukuzibona kuthatha khona izinto eziyabe kuhamba izofika like into esinokukunceda but ibe ingahlelanga ukuthi izokunceda but iyafuna-ke lezo izinto uhlala ukhangele ukuthi ukuze ndiphumelele kule kufanele ndenze kanjani, kufanele abantu ndibake kanjani, kufanele be-honest kanjani abantu because abantu should be active eziningi izinto ezibhekwayo kuwe. But exactly. Uxolo kancane. For ixesha esingenalo besicela nje amazwi okugqibela. Amazwi engawathetha ke okugqibela ukuthi njengoba nikhona industry nabasezayo kusasa mabebe yibanise isibonelo esihle kubo njengoba seniqalile senokulejeni make sure ukuthi umuntu nomuntu oqhuba i-career yakhe phambili athanda abantu athengisa uba-artist bakhe ahloniphe ayisibanga ngabo bonke nabo alawo mazwi enganishiya nawo mfundi. Masibulele khona masibulele amazwi akuthayo. Siyabulela kakhulu bhuda. Enkosi. Ngiyabulela tata. Enkosi tata. Enkosi. Yeah. So bafethu ngicela sivale ishow yanamhlanje. Xa soyivala niyarepa noma niyatrap noma niyatrila. Sizenza zonke. Ngicela freestyle. Soqala kumkhuluwa siphume sekumninawo. Yonke into iqala kumkhuluwa. Ibele kumkhuluwa.
umkhuluwa futhi. So the freestyle ngapha izophuma ize nga and then igcine umkhuluwa futhi. Hamba kanje way. Dilabura yenza kakhulu esixekweni nasemazweni bazoyibona na kanjani andwenze nje lo mculo ndinombono dibonisiwe kwanepesenza let's to look back hayibo hayilo wenza nto nina yimlo kata mpetito isakhona kalo bathi nanzinto iphuma phakulo hayibo gifted kalo kwaye ngismisele kalo nezintsha zam sayibisa ingoma ayoba uzayivuma nawe yeah awe King Master over to you tata. Ayidla Venice phetho ka Venice selisa okay saspana mic yakho okay ayidla Venice phetho ka Venice selisa abantu bakhula what bore zindala ziphethe ngumona zicinga igame ifana nomdlalo singame kwate emakhayeni ethu nokuba imeko injani sohlala diva umsindo kubathandi bomculo bafika inamba uzoza maji izoza bafana we rolling the dice iphethe umphako yivali incazi xesha liyahamba itheni yamuba ulibele ujongana nangu ho awe asiva lo umkhuluwa sure no zaliphelipi lo ngizothi let's go time is mine, okay. This time look creating hooks, yeah. When it comes to hooks, yeah. Just do it. Yeah. Let's go like this. Now pelisa ngomculo wami sikakhulu yabo. Yeah. And nazo bars like punchlines sikakhulu yabo la. Better nje don't straight but pelisa. Okay. Masi like this. Leya Chanel namhlanje masambe ungavumusala nawe masambe leyakho indawo phambili khona masambe fuke khazi nawe masambe asambe awe Mhlende Ndlavini, King Master and SMG. It's a Waller show. Yeah. So bafethu sicela ukuchiya sizochiya nje ne promo video encinci eyeNdlavini. Shout out to OT. Shout out to King Master. Yeah. Shout out to SMG. Asmoke bafethu. Tango nje. Oh, another thing is for Ungubani sifumane nomculo wethu ufumane kanjani. Ungangisearch mina isiba ndingu SMG ne. SMG Ndlavini page la ku Facebook. Okay. Get a bonus up team before they invite ne. Sure. The invite demons. Yes. Mara ni book. I was going to say. Okay. Yeah. Kunento empithisayo ne. Yeah. Undlavini. Uyeya ndimboni pha. Still because xa zothi iNdlavini ndizosesha iNdlavini zingaveli iNdlavini ntsho ndithi. Yeah. Okay. Sizendlavini izinencasa ne. Ezisestyleni silulutsha awosebasha so igama lethu siyesathi normal cause uNdlavini uno A yes. But thina sichoose u-X instead of us sifake u-A sathi iNdlavini wethu uzoba no-X then akanayo I yabo
Sindlavini. U-N kuphela ugcineni. Egcineni akanayo I. So kulandla u-A akekho. Akekho A, kukhona u-X. Kukhona u-X kwindawo yala A. Straight. So xa ndisesha ndingafaki A, Ngofaka u-X. X. And then ugcineni u-I ndingamfaki. Akekho straight. Faka u-N kuphela. Okay. U-SMG nalo Dlavini zothi SMG _ but then u-SMG wakhona u-S no M no G abazi-capital letter then ekugcineni this is more letter as ubona like u-MT role model yami. Shout out to you big bro. Xa ungifuna uzoNdlavini wakhona uzovula ubhale iNdlavini. Awuzobhala King Master. Yabo King Master, uKing Master eNdlavini umfumana ko TikTok, ko YouTube, yabo internet. Yabo ubhala ngoKing Master eNdlavini iphele, but if uyafuna ku Facebook wami uzovula ubhale iNdlavini. Okay. So sorry. okay. Like bengisathetha ngepage yabo. Likhona ne-page lethu eziyiNdlavini. Uzosearcha uHooligan Gang. Hooligan Gang SA. Okay. Hooligan Gang because like iNdlavini must is thing like hooligan. Okay. Ugang wakhona, ugang kwindawo ka-A, u-V. Into zethu ziyaconfuse. Okay nje. Ugang wakhona kwindawo ka-A. Ndifaka u-V. Yeah. Why? Explain bro, please. Siyathanda ukushintsha izinto. To be honest la into angathi asiyithandi baba A. Okay. Ngaba A kuphoda bathi njani? Phela nje like uyabona ne-artist ezipha. Uyabona Blake akana A Blake no X. Okay. Khona akana A no V so Okay, bafethu nxa ixesha ne. Besicela nje ukunipha i-promo video nje encinane. Okay. So ezodlala noba yi-1 minute. So that xa sibhala ishow kuzodlala la promo. So songishuta lo promo siyi-edithe nihambe nayo. Yeah. That's cool. So asiyivale nishow bafethu. Masibulele. Thank you for having us, Don. Siyabulela kakhulu. Big shout out to you. Thank you so much. So bafethu ayibonana episode 2. Indlavini siyaphilisa, indlavini sifake vibe, phakame lonke igazi, bonke abafuna ufota nathi, kalosayikile behlola sibali, stop umlando bafana, senze imbali bafana, asinandaba ngabanga, funa uhamba nathi, siyaqhuba simanga, samba nabahamba yo, thina sihlali bafana, ingekho imali, thina sihlali bafana, ingekho imali, soloko sisenza ingasa, soloko sipheka inamba, nabahlali bayangqina ya, kaloku thina siyashisa be, abanokwazi simela ya, soloko sijimile yo, siyadubula bububa, ishow sezininzi ziyatheleka, iipari zonke siyabaseleka, sizamana nobhohleleka, ibiza thina siyayibasela, ibutho zitishele abahlali, we from the streets, we do the most, siphile phasi, and iziboni, where are you from? I ain't the boss, I got the ball. Sense of seeing, Tina's figure up a gas sense of change. Asian fin, Tina's figure up a gas sense of change. Tina's figure up a gas sense of seeing. Hey.
ndihambela phezulu okwelulwane mova yingxolo suthula ungasabi vusa umakhelwane inhleli nge-rhymes bonke babuze ngubani le ntwana khaya babuze yintoni lengaka cause andimameli yandibeva bethethe xesha lokuchaza ndilishiye ngasemva ubundlavini buthathe incharge zonke iplagi ziyahlangana right cause andilibali ukuthandaze ya uma ungagcwali I'm trapping you right namba nomsindo bandibiza the chop kaloku ndize ngesixhosa le way ngokunekasi liyandiva la way konke kuyashunqa xa ngena indlavini bonke basukume nayi le inkinga banye bothuke beqala nosibona oko sivomba sikhule sifishini ngoba ulusha lubheke lakithi bancame konke besiza lakithi sibenza baphile ngomculo lescoop this is my gift I got it from God yenza sure lilwela ngamandla need to defend what's mine my bro I don't negotiate about it no I need to get paid but that's for sure you get it I said it you understand you get it I said it you understand kaloku endlavini sibetha ngensimbo ngeke uzithole naphi ye sesiyakhokhoba manje ye siyenza lula this time we here Thina sifika apha ekasi senza umsiki Thina sifika apha ekasi senza